Assalamu alaikum, alaikum salam, alhamdulillah, Godfather, ningathuswa ama-language engingawa-understand, is Arabs lesi, esisetshenziswa ma-Islam, Muslim religion, confuse umhlaba wonke jikelele. Kuyiciniso vele ku-Quran yabo le bayifundayo banomlayezo oshiwe umProphet Muhammad Allah uthi i-Muslim Islamic religion izowuthatha wonke umhlaba ubuse. So kwenzekile ke eSouth Africa yabonakala lendlondlobala. Ilizwe lase-South Africa laliphethwe abelungu, amangisi ekanye nama-Hollands. Leyo mpi leyo ka-1820 awina-ke amangisi, balibusa ilizwe from 1820 until ngo-1910. Ngo-1910 benza i-union, bumbano lwabelungu ukuthi bachube belibuse leli lizwe lase-South Africa. That's why bane-union building lapha ePitori, eTshwane. That's why ibizwa kuthiwa it's a union building. Ubu-union building ichaza indaba ukuthi abelungu ababumbana, abelungu ababuya kuphi e-Europe ucolonizer in i-Africa and colonizer in South Africa. That's why the union building yakhiwe e-South Africa phezulu esicongweni. That's why that union building even namanje sase i-parliament yase-South Africa. Kahle kahle i-headquarters i-Africa yonke jikelele. Imithetho eminingi yamazwe amanye ase-Africa, amaningi e-Africa ishaya lapha e-union building ngesikhathi samabhunu. So kuhambe kwahamba ngo-1948 ba-take over after impi yokuqala nempi yesibili. Banikezela manje amangisi anikezela kuma-Hollands. Kwatholakala ukuthi ama-Hollands banikezela kuwo awasazibizi ukuthi bangama-Hollands, ama-Netherlands phela labo. Sibazibiza ukuthi bangama-Afrikaner, amabhunu. Ngoba ngalesikhathi kuliwa from 1820, 1910, izimpi lezi ka-1935 up to 1944, First World War and the Second World War. Ama-Hollands, which are the Netherlands, abagcina sibazibiza ukuthi bangama-Afrikaner, babonakala bona bebhidlangene bangamabhunu, sibazibiza ukuthi bangamabhunu, amafama. Igama elithi bhunu, it's a farmer. Belima, benzela ukuthi abantu noma belwe kodwa isisu siyadingeka ukuthi sidle. So ngeke ulwe ulambile. That's why babona amangisi umbono lona owenziwa yini ama-Afrikaner ebekade abizwa kuthiwa ama-Hollands. Barebhela ukuthi basibona there are no more Hollands. Hollands is Netherlands. Bona bazozibiza ukuthi bangama-Afrikaner, okuhlanganisa ukuthi ke manje by-Africanism bangabelungu kodwa basezweni lase-Afrika. And ukuba khona kwabo bangabelungu ezweni lase-Afrika bazenza manje ukuthi abasozophinde futhi bazibone bebuyele ezweni lase-Europe. Ba-rejecta ubu-Europe, ba-accepta ini ubu-Africanism, baba ama-Afrikaner. So that's why kunabo Boerebond, 7 command year. Zonke lezi zinto lezi ziyavela manje. Lezi zafonywa from Tuka.
after 1910, Boere Bond. So ngiyala ekutheni balibusa ilizwe from 1948 eMabhunu, baze bazonikezela umuntu omnyama ngo-1994, after sibabona ukuthi umuntu omnyama ulwa ngani, iweapon yakhe ulwa unions, siba ama-unionist singabantu abamnyama. Kodwa ababhunu balahlekelwa indlela, babona ukuthi okay, ngoba umuntu omnyama manje ufuna a high salary, ulwa ngani nge-union, balwisa ama-union, ikhosati yayilahla, abantu abaningi baphelelwa imisebenzi emakhampanini, abantu bahamba bohlala emalokishini. That was a plan ukuthi uma kwenzakala kanjalo amabhunu bafaka manje izizwe ezingaphandle, invite kakhulu abantu baphuma kwamanye amazwe amanye, babafaka kuma-business abo, the cheap labor, bayilahla futhi nalapho. Aqhamuka manje ama-Muslim, amaNdiya, ngamazwe ba-take over lamabhizinisi abelungu, amabhunu, bacasha abantu baphuma ngaphandle, babafaka emasontweni abo, njengoba vele babafaka emasontweni abo emazweni abo la baphuma khona, like eMalawi, kakhulu iMalawi, bayisebenzisile kakhulu iMalawi, abo-Uganda, including nabo-Burkina Faso, boMali, boNiger. Ngasukela le phezulu bayitshentsha ilizwe ukuthi abantu abaningi bakholelwe kwinkolo yani ye-Muslim, Islamic religion. So ile nto manje eshaya thina abantu base-South Africa, kodwa singashayi. Sibonga ukuthi thina abantu base-South Africa sinenkolo efihlekile. Inkolo yethu inkolo yokukhonza uNkulunkulu nenkosi uJesu Kristu, simhlanganise futhi namadlozi, namathonga ethu, nezinyanya zethu. Sithi masimkhonza uNkulunkulu asikhohlwa ukuthi siphumaphi, singobani. Sawabiza futhi emithandazweni la sithandaza khona uNkulunkulu. Kungako iSouth Africa yaba namandla, namanje sasenamandla. So labantu abangama-Islamic religion ba-take over i-economy. Kwaphela ukuphathwa yini abelungu manje. Umlungu sambona sikasebenza umNdiya. Kwaphela isikhathi sokuthi ngaleso sikhathi amabhunu angama-Afrikaner bebangamfuni umNdiya. The very same amabhunu bakhothama ngaphansi kwamaNdiya njengamanje. Abelungu abaningi basebenza amaNdiya nabantu abamnyama. Nomuntu omnyama wayengakholwa ukuthi kuzofika isikhathi lana umuntu omnyama azosebenza khona umNdiya. So abantu base-South Africa ngoba banoNkulunkulu bathi akunankinga ukuthi ngasebenza umNdiya, ngcono ngihambe ngiyohlala elokishini, ngizoziphilisa ngendlela ngiziphilisa ngakhona. Manje ibaxakile. Yabona le manje ekhona manje ibaxakile. Ukuhamba kwethu sohlala emalokishini singasebenzi, singabantu abadala nabantwana bethu befunda isikole and all that, kwasenza ukuthi sibumbane, saba ile mbumba le esiyiyo manje. Njengoba sekuchamuka manje abantu bemasha, kuthiwa it's a march and march, Operation Dudula, put South Africa first. Yonke indlela umuntu omnyama seyabona ngakhona manje ukuthi nayo indlela efanele sibe ngayo. Umthakathi nomfundisi nesigebengu nomuntu osontayo nomuntu oyinyanga nomuntu owutishera
nomuntu ongumholi wepolitiki wonke umuntu nje umuntu omnyama wase-South Africa. Sekuyafika manje ukuthi masibumbane, sithandane sibe intonye, sikwazi ukususa laba bantu abasetshenziswayo ukuthi balithathe leli lizwe. Kahle kahle ilizwe belingathathwa abantu baseMalawi or baseZimbabwe or abantu kwamanye amazwe amanye, belithathwa i-Islamic religion. So seyivelile manje, ningaphazamisa leya clip leya elapha phezulu in about 40 something a minute ikhuluma, ningaphazamisi. Konke lokho bakukhulumayo lapha bathi kufuru it's a kafir, basho thina abantu bamnyama. Ngilalele ngayiceda yonke. Konke lokho bakukhulumayo lapha abantu abakhuluma in the center of a Western Cape nase-Gauteng, and also base nendaba yakuphi yase-KZN. Laba abakhulumayo lana is gangsterism. Bacabanga ukuthi gangsterism izokwazi ukuthi ingayistopha lento lena eyimarch and march. Hayi, kuyiwa khona e-Western Cape njengoba tikom ons gaan daarso. Commander morning.